Dobro jutro, ja sam Nikolina Rakić. Počinje jutarnji program. Danas se završava Sretenjski raspust, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na prilazima većih gradova u popodnevnim satima. Proverit ćemo kako je i u ovim prvim jutarnjim satima. Družimo se sve do 9 sati, a ovo su samo neke od tema o kojima govorim. Prve nedeljne izveštaje slušamo od reportera iz Loznice, Požarevca i Beograda. Prvo idemo u Loznicu, nas čeka Slavica Đinović. Slavice, dobro jutro. Koje su ove prve vesti ove nedelje iz tvog grada? Slavice, hvala ti na ovom prvom izveštaju. Po prve vesti idemo i u Požarevac, gde je Aleksandra Stanković. Aleksandra, dobro jutro. I tebi šta će obeležiti ovu nedelju u tvom gradu? Hvala, Aleksandra. U Beogradu je Tanja Zindović. Naravno, nedelja rezervisana za Tanju. Tanja, dobro jutro. I tebi, da li je toplije ovog jutra nego juče ujutru kada je sneg bio u glavnom gradu? Hvala, Tanja. Aleksandra, Slavice, hvala i vama. Čekamo vaše nove izveštaje, ali pre toga slušamo i vesti jutra u studiju informativnog. Deo meštana Lešnice kod Loznice više od decenije ima problem sa prelaskom preko reke Jadar, jer je jedini put do njihovih vikendica, kući Njiva, improvizovani most i put koji posljednjih godina vodi kroz privatnu parcelu vlasnika separacije. Naša Slavica Đinović bila je tamo, proveravala je šta se dešava. Slavice, kako se prelazi preko Jadra? On je bio, nivo reke je bio viši nešto u prethodnom periodu. Kako sve to izgleda? Slavice, hvala ti na ovim informacijama. Naravno, čekamo i nove detalje. A u narednim minutima bavimo se i najnovim podacima Eurostata u vezi sa registracijom novih putničkih automobila u periodu od 2014. do 2024. godine. Podaci se odnose na 20 zemalja Evropske unije i pokazuju kako su se promenili tipovi motorne energije novih putničkih automobila. U tim zemljama, koje su činile 93% novih putničkih automobila u Evropskoj uniji u 2024. godini, broj vozila na dizel pogon, uključujući hibride, smanjen je za 67%, a broj vozila na benzinski pogon, uključujući hibride, povećan je za 60%. Što se tiče alternativnih tipova motorne energije, registracije novih električnih vozila samo na baterije u 2024. godini bila je 45 puta veća nego u 2014. godini. Registracije novih vozila koja koriste druga alternativna goriva, kao što su tečni naftni gas ili prirodni gas, vodonik i gorivne ćelije ili bioetanol, biodizel, biogorivo, u 2024. godini bile su 13% veće nego što je to bio slučaj 10 godina ranije, odnosno 2014. godine. U ponovno su počeli radovi na redovnom održavanju na Trgu Republike, zbog čega linije javnog gradskog prevoza saobraćaju izmenjenim trasama. Tanja Zindović ima detalje. Tanja, radovi se izvode i na pristupnim ulicama ka Trgu Republike. Kakve su izmene i do kada na snazi? Još jednom dobro jutro. Hvala, Tanja, na ovim informacijama. Čekamo tvoje narodno uključenje. A u nastavku emisije do 7 sati govorimo i o ovoj temi. Pre toga da vidimo i kakvo je vreme ovog jutra širom Srbije. Slab sneg pada u Sjenici, Nišu i Dimitrovgradu. Najhladnije na Kopaoniku -6 stepeni, u Loznici i Valjevu 3 stepena. Do kraja dana oblačno i toplije, tek ponegde ima uslova za slabu kišu. Detalje o vremenu danas i narednih dana slušamo od Jelene Nikolić. U narednim minutima donosimo nove priče iz Požarevca i Loznice. Krajem prošle godine na površinskom kopu Drvno kod Kostolca ostvaren je istorijski rekord u proizvodnji uglja, a za taj uspeh zaslužni su rudari sa ovog kopa, među kojima je i jedan odlikovan za Dan državnosti. O kome se radi, kako izgleda rad na površinskom kopu, to ćemo čuti od naše Aleksandre Stanković. Aleksandra, šta si zabeležila? Rudari sa površinskog kopa Drvno. Hvala ti, Aleksandra. Međunarodni dan jezika obeležen je ispred Vukove spomen kuće u Tršiću, programom koji je imao za cilj negovanje ćirilice i kulture srpskog jezika. I Slavica Đinović je ispratila to sve. Slavice, kako je proteklo i koje su poruke poslate? Slavice, hvala ti na ovoj priči i na ovom podsjećanju. A predstave Kralj
Ibi u režiji Staše Koprivice izvedena je na Dan Beogradskog dramskog pozorišta na sceni Olivera i Rade Marković. Nova predstava predstavlja kombinaciju 3 teksta Alfreda Žarija. Derbi koji briše tabelu, formu i sve prognoze. Danas od 17 sati na stadionu Rajko Mitić igra se 178. večiti derbi, utakmicu u kojoj istorija kaže jedno, trenutak drugo, a teren često demantuje sve. Crvena zvezda je lider Superlige sa bodom više, ali u derbiju taj bod često ne znači ništa. Partizan dolazi sa mladim timom, bez straha i sa jasnom porukom da u večitom derbiju favorita nema. Da li je iskustvo presudno ili je vreme za novu generaciju? Tome ćemo razgovarati u narednim minutima, ali da najpre pogledamo bilans prethodnih susreta. On pokazuje da posle 177 ligaških derbija Crvene zvezde i Partizana rezultat izgleda ovako. Crvena zvezda 71 pobjeda, Partizan 48 pobjeda, a nerešeno je bilo u 58 mečeva. Prema trenutnoj tabeli Superlige Srbije, Crvena zvezda je prva na tabeli sa 54 boda, dok je Partizan drugi sa 53 boda. Kao što smo rekli, samo 1 bod razlike, to dodatno pojačava značaj predstojećeg susreta. Da li istorija večitih derbija pokazuje da je trenutni plasman na tabeli manje važan faktor kad se ova dva rivala susretnu? Da li je evropski ritam Zvezde prednost ili zamka i može li derbi da preokrene tok čitave sezone? Da li ovo može da bude utakmica koja se ne igra samo za bodove, već i za pamćenje? O svemu tome razgovaram sa Predragom Sarićem, sportskim novinarom, i Čedomirom Todićem sa sajta RTS-a. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, najpre videli smo istoriju. Kakva će danas biti upisana? Šta očekujete? Hoćemo od vas. 4 godine rata u Ukrajini, a sat istorije i dalje otkucava bez dogovora. Uoči godišnjice pregovori o prekidu vatre bez rezultata, linije fronta bez pomeranja. Druga runda trilateralnih razgovora Rusije, Sjedinjenih država i Ukrajine završeni su ove nedelje bez vidljivih napredaka. Svetski mediji prenose da je u takozvanom vojnom domenu postignut određen napredak, dok oko najtežeg pitanja zahteva Rusije da se Ukrajina odrekne celog Donbasa, pomaka i dalje nema. Kakva je situacija na terenu, to proverava naša ekipa koja ovog jutra stigla do Kijeva. Jelena Terzić, snimatelj Aleksandar Avramescu. Jelena, najpre kako je izgledao put do Kijeva? Ono što mediji prenose da i dalje grad živi bez električne energije, pod stalnim udarima ruskih dronova. Kakav je tvoj utisak? Jelena, hvala ti na svim ovim informacijama. Naravno, više detalja o narednim informativnim emisijama. A tenzije rastu i na Bliskom istoku. Američka administracija razmatra ograničene vojne udare na Iran zbog nuklearnog programa te zemlje. Gomilaju se američke vojne snage u regionu zaliva i spremne su za akciju. Teheran je odbio da pogleda američke predloge i poručuje da neće podleći pritisku. Istovremeno, Izrael je izveo više napada na Hezbolah u Libanu. Situaciju na Bliskom istoku pratimo i kolega Momir Turdić. Ovog jutra u mestu Bašari u severnom delu planine Liban. Momire, i tebi dobro jutro. Najpre da krenemo, ti si 2 dana proveo u Bejrutu, u severnom Bejrutu. Kakav je tvoj utisak, imali zabrinutosti zbog napada Izraela na Hezbolah? Postoje li zabrinutost kada je u pitanju potencijalni napad Amerike na Iran, s obzirom na to i da znamo da jesu zabrinute zemlje regiona zbog iranskog nuklearnog oružja? Koliko se o tome govori zapravo u libanskoj javnosti? Naravno da se to... Ti snimaš tu i različite priče koje iščekujemo po tvom povratku u Beograd. I u nastavku programa govorit ćemo o onome što će se naći na programima RTS, ali pre toga idemo brzo na reklame. Pre tačno 30 godina dogodio se egzodus Srba iz Sarajeva. Dejtonskim sporazumom gotovo čitava teritorija grada Sarajeva pripala je Federaciji Bosne i Hercegovine i oko 100.000 ljudi koji su rat proveli na teritoriji tadašnjeg srpskog Sarajeva zauvek su rešili da napuste svoje domove i krenu na najteži put. Emisija Oko magazin sutra posvećena toj temi. Gledamo insert. Naš gost je urednik emisije Oko, Gorislav Papić. Dobro jutro. Dobro. Drugačiji možda uvod, s obzirom na to da se govori o događaju koji podrazumeva kolone, zimu, hladnoću, a kreće pesmom. Pesmom? 45 dana, čini mi se, ako se ne varam, od februara negde do 17. marta. Ko sve... To je svako jedan od najtežih, najbolnijih trenutaka u novijoj srpskoj istoriji, ali nekako je taj egzodus Srba iz Sarajeva malo skrajnut.
Zbog čega? Republike Srpske. Zapravo oni su izborili Republiku Srpsku, a žrtva u svemu tome na kraju je u tome što je šahovskim rečnikom rečeno Srbija o kosovskoj dilemi. Priča o Srbima u Sarajevu je priča o kosovskoj dilemi da li izabrati carstvo zemaljsko ili carstvo nebesko. Sad si otvorio teško. Gledamo priče o najznačajnijim mestima za Srbe u Sarajevu. To su sve 10 godina. Detaljnije o tome sutra u 18:15, prvi program RTS-a. Hvala ti. Gledamo. Hvala tebi, Nikolina. Hvala i vama što ste ovo jutro proveli sa nama. Ostanite uz program RTS-a. Prijetan dan. Nas čeka Slavica Đinović. Slavice, dobro jutro. Koje su ove prve vesti ove nedelje iz tvog grada? Slavice, hvala ti na ovom prvom izveštaju. Po prve vesti idemo i u Požarevac, gde je Aleksandra Stanković. Aleksandra, dobro jutro. I tebi šta će obeležiti ovu nedelju u tvom gradu? Hvala, Aleksandra. U Beogradu je Tanja Zindović. Naravno, nedelja rezervisana za Tanju. Tanja, dobro jutro. I tebi, da li je toplije ovog jutra nego juče ujutru kada je sneg bio u glavnom gradu? Hvala, Tanja. Aleksandra, Slavice, hvala i vama. Čekamo vaše nove izveštaje, ali pre toga slušamo i vesti jutro u studiju informativno. Šta se dešava, Slavice? Kako se prelazi preko Jadra? On je bio, nivo reke je bio viši nešto u prethodnom periodu. Kako sve to izgleda? Slavice, hvala ti na ovim informacijama. Naravno, Tanja, radovi se izvode i na pristupnim ulicama ka Trgu Republike. Kakve su izmene i do kada na snazi? Još jednom dobro jutro. Hvala, Tanja, na ovim informacijama. Čekamo tvoje narodno uključenje. A u nastavku emisije do 7 sati govorimo i o ovoj temi. Kopu, to ćemo čuti od naše Aleksandre Stanković. Aleksandra, šta si zabeležila? Rudari sa površinskog kopa drvno... Hvala ti, Aleksandra. Međunarodni dan jezika obeležen je ispred Vukove spomen kuće u Tršiću programom koji je imao za cilj negovanje ćirilice i kulture srpskog jezika. I Slavica Đinović je ispratila to sve. Slavice, kako je proteklo i koje su poruke poslate? Slavice, hvala ti na ovoj priči i na ovom podsjećanju. Ovog jutra stigla do Kijeva Jelena Terzić, snimatelj Aleksandar Avramescu. Jelena, najpre kako izgledao put do Kijeva, ono što mediji prenose da i dalje grad živi bez električne energije, pod stalnim udarima ruskih dronova. Kakav je tvoj utisak? Jelena, hvala ti na svim informacijama. Naravno, više detalja o narednim informativnim emisijama. A tenzije rastu i na Bliskom ovog jutra u mestu Bašari u severnom delu planine Liban. Momira, i tebi dobro jutro. Najpre da krenemo, ti si 2 dana proveo u Bejrutu, u severnom Bejrutu. Kakav je tvoj utisak, imali zabrinutosti zbog napada Izraela na Hezbolah? Ti snimaš tu i različite priče koje iščekujemo po tvom povratku u Beograd.